Abebembezi hamwe n'abantu babutosha nibajya contract omurimo gwasirijaga kandi nakora ebyayenda ebitaraha mutindo. Omu kwezi kwa mukaaga omwaka oguhwire kanso ya Fort-Portal ekapatanisa kampani ya China Railway number 18 okutereeza enguudo ezirimu rwa Melane Kabundeire Water Supply Road hamwe na Mugoma Kahunga Bunyonyi zone ziri kushanga mu Fort-Portal Central Division bito ebiriyo nibikorwa tibishemeire. Hata hiyo na project yenye ya kuitu sasa nizunga France na nandole nikueleza hali abajungu ba France Ageihangwe nirungieri huko boka ni batulihira amazika ebi ndio batusabira kilikosewe baro ikali nibaraka mukorede zetu nibagamba nimwija kumara hano emyaka 5 mutakakoraga mulimo kuona. Esabite hwire Minisita w'ebyamataka hamwe n'entunguka y'endembo Judith Nabakoba akachoreka ku Fort-Portal erya harutezo rw'okuferwa kuganyira omu nkora ya USMID ahabo kugira ngo emirimo eriyo negenda omu misho ahansi y'enkoreegi omu Fort-Portal ezingami. Okurugirira handagano eikanso yakozere na China Railway number 18 kandi nabo abizira omurimo bakagukwasa ba Global 21st Engineering Company Limited nkaba subcontractors neyoreka kwendagano yabo nehwa yo mu 12 omwaka ogwo. Physical planners we have bano bakorera amanyeto bahangwa manyambanya bashosho manyahwati fagarika yo baroho bakaba barinkaha kandi engudezi nibo bazikomeremu bakaba batakusobora kurora ngo obukuba nosirimuka hawo mukazi enjuye letaha mu rugudo engudo zino bantu bamukama ningonza mbagamira munani zikabanza zakorwa design busawo rugudo na rumo rusobora kukorwa rutabandize kukorwa design baitu ngenda kumanya kilo kimu ntate bakunyora kamundere bire marame bakuyoramu nere musapoze koro belemo mu contract yabo nere mukabiro ngo barabya hari babugara babukoze sai hakuba mpole kurugena hani tugena ruguda muri ndire babuteye ebe kola kolasi. Edson asaba Ruyonga Adieri orumeya wa Fort-Portal akakumu akatira harubazu rw'ekikugu ahabo kuzingamya enkoreegi omu Fort-Portal. Buri kwezi omuhimu omusoro owatoro nabaho musara buri kwezi abana betu bakusoma narara atarire sembali nazwale beraka nabaha sente baikalire mu ofisi mu ntebe zino. Konka we amanya Brian obirazwe kire contractor kugambwaho mu rukiko oru ajya baza kutamwaga abogona kureba ngo umurimo gwaho mu kwezi kwa 10 omwaka ogwo. Ubundi ya ground mechi kugenda mu misho kandi ntibahamiza mbu ntuza kumara project takikire ukwikumine time tukora nayo rugezo kubengenge bagezo kwengenge okwana bakusupervisinga batuganda ati kubula abulamu kandi twagenza kunyweza. Gasha kwa Jonan Singwire.